Serchhip Cable Network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lawngai thla anga chiar tu Lucille Chanhimi. VAWIIN Khan Deputy Chief Minister TAWNLUIA'N Serchhip Sports Stadium chu HAWNG. VAWIIN Khan UDNPA changtu Deputy Chief Minister TAWNLUIA chuan internet kaltlangin Serchhip Sports Stadium HAWNG. Honna program IGL Klapanaya hian Sport Minister Robert Rongmoy Roite, Sport Minister Louis Puzaudin Tluanga, MLA Baka, Sport and Tourism Board Vice Chairman Puti Si Patsunga, ex-MLA Tepo Antela, Serchhip District Changin DC Church Lamek, Pulal Mansang Ralte le Mipoi Modangte Antelbok ani. Honna thusoin Deputy Chief Minister TAWNLUIA chuan Serchhip District MIPUITE he stadium allowdin theina tura abul chuma thoktu te ataktaka chorchangkai tur infiam lama tuimi te alompui thusoin he stadium hi MIPUITA ani ti sia neitu thenlung pucheu turin acha khwalian chuan Serchhip District Chalaiten State National le International thlengpo a infiam na a ming an ser theinan an man changkai abe seiti asoi Serchhip District MIPUITE khotlang le sport lama shwai tu tele a enkol tu department 10 theitop an swan nuwa ara kan sengta ani ati Deputy Chief Minister chuan Chalaite Sport Discipline shanga ma an son theina tura Mizoram Sarkarin ma alakdan chen khatte soilangen sports policy siamte infiami te lomanti punte sporta milhotling te tana sarkar na reservation 5% siam sakchung changa te hehuna hian asoi UDNPA Department in Nakenko Smart City Project Noya Khopui Chunga Khelmual Engemosat Ti Changlungte Indoor Stadium le Futsal Ground Siam Belte Chu Sport Department how to tenen chutlanga ngai tua ho ani thu soyen matsopoi mo tak zinga datel ani thu TAWNLUIA chuan asoi ani he huna khwalza om Robert Rongmoy Roite po in Serchhip Sports Stadium hon anita chu Mizoram Mipui abikin Serchhip District Mipui te tan chuan ni chin chia thlak le lom om ani atia UDNPA le sport tho hona achle a sport department tana ti theilo thil tam tak ti sakin Mizoram chalai infiam na lamatui mi te tan change athleng mek ani ati Serchhip Sports Stadium hi atira duan sa ang tidang lamin chalai te mamole ongoi ngoi phulem le synthetic athletic track phabel ani chu alom om tak zet ani Sport Minister chuan ati a mumal le chataka enkol ani theinan theitop an chwatur thu asoi ani Serchhip Sports Stadium sakna cheng vaibel se sompanga point panhi panga hi sarkar lai puya changa mone in synthetic athletic track phana sen so cheng vaibel se thum point pathum bial hi state sarkar changa mu ani a pavilion le gallery hi mi sanga borvel len theina tura siam ani atirtaka DPR hi pavilion le gallery stadium panakong le field chei chat na tura siam ani a mamona ana satawangin atira project athuntel lo phulem telbel ania synthetic athletic track hi 1.22 meter zawin len nga siam ania Deputy Chief Minister TAWNLUIA chuan len rukna tur siam bel turin sarkarin ma alamek ti VAWIIN Khan asoi ani VAWIIN program a hian UDNPA Secretary Pukelal Thomoy chu chairman ni in Pulal Mansang Ralte additional DC Serchhip in thu asoya engineer Sim Soman technical report apea Pu H Lianzela Director UDNPA chuan he stadium thar hontak hi Pulal Sang le na Sport Director NGIAHLOHNA ahlan ani VAWIIN Khan Serchhip TBN KHAWL hon ani VAWIIN Khan Serchhip District Hospital National TB Control Program Noya TBN KHAWL CBNAAT cartridge-based nucleic acid amplification test chu Dr. Laldung le na Silo Chief Medical Officer chuan HAWNG he hun hi Dr. Lanul Himakhyang te District TB Officer in Kaishwayen Dr. Zedilal Muan Oma District Medical Superintendent le Serchhip Dr. Chen Khatten Antelpui ani kumsang hi somni pakha January changa VAWIIN thlengin Serchhip District TB damlo somnga pasari omto in enkol damto mi sompariat an oma enkol lai mek mi somthum paruk omin mi pathum an boral to ani CBNAAT hian rualin sample pali test theine in darkar ni chongin result kimchang apethei ani tuna CBNAAT lab an hontak hi TB big chau ena turabot saini in state chen khata chuan TB mai ni lo COVID-19 le nanna dang si sompanga chuang ennan an mang ani CHANMARI ZPM unit chuan THUCHHUAH SIAMIN VC Vice President in THAWPUITE PHATSAN BANNA ATHEHLUT chu VENG MIPUITE HMAKHUA ngailona ani anti an THUCHHUAH siama chuan MNF VC neitura anin ngailaya CHANMARI VC thar chu party shang MNF INC le ZPM tho hona siam ni in party shang tho hona mani se chanim ngai le theitop an chwana a VENG MIPUITE an lomin an sunga rin na an nathui hle ani anti a
Chuti lain kum khatpo atlin ma a VC Vice President Congress memberin a THAWPUITE PHATSAN visitor form alongai ta chu ZPM chuan an shia thiam lo thule an mani thlangtling tu te za lo na an ngai ti an soi ani CHANMARI VC chu visitor ani anga mi te en ton tla ka tura an be seilaya hetiang taka borua ka chupoi an ti in tunhnuah chuan thleng to lo se an du ti an soi bok SANGAU PHC a THOK TURIN ST VANLALHMANGAIHTHANGI THALTLANG NULA a inpe NULA ST LALHMANGAIHTHANGI daughter of ST SANGREM thanga THALTLANG khwa chuan home mission aizol changa class 12 azo felto hnu in kumsang ni sompariat achanga sangni somni pakhat chungin Bir Seba group of institution aizol hnuaya lab technician zirzawa tunlai SANGAU khwa le a chevel khwa te COVID-19 positive case muthar an tamtak de awangle SANGAU PHC lama thok tu in dailona na sat awangen athi thei tok tur achul apianga THOK TURIN VAWIIN khan SANGAU PHC a in pe a henna hi VAWIIN atangin a thok chan ani ruling party te chir thena le soichhian ringot tur zonglova kongdik anzo theina tura ep to party ten fing tak le remshataka venpui na nei hi kan mo phurna le kan ti mak mo ani te in puvel chasawa PC party general secretary chuan asoi VAWIIN August somthom sangni somni pakhat thochan ni hian PC party general secretary puvel chasawa chuan THUCHHUAH asiam puvel chasawa chuan vairama politician ring lo mi te chindan chalo tak tak mizorama kan senglut na sa hi apoi hle a ruling party thilti aniwanga tongpong soisel le khoiportuma manhlel hle ringot lovin ramle mipuita na masona na an thona shang po fakle choimoina kan tiringam fotur ani ati puchasawa chuan ramrong bolna konga ep to party te hian ruling party ti ang thovin poimo na le mo phurna kan nei sang hle a ruling party te thochat ngam le ngam lo na po ep to party ti a thui takin ain ngat ani rammangai na ril ru pu a opposition party ten kanti le ti lo tur te hwai sen taka mipuite ta na kan hlen chwa theinan taimak na le inpeng thuk jok nen malam pana ke kan pen achul tak zet ani atibok VAWIIN khan pulal chuan thanga MLA in mystery bungrua avoi ni nan assemble ZPM chuan BANNA kai handholding policy hi kan ngai poimo tak zet ani anti a lal chuan thanga MLA August ni somthum sangni somni pakhat aizol sau tu MLA pulal chuan thanga chuan achum ni na atan abial chunga mystery tetan furniture workshop mantur bungrua chung korea tetan assemble hengthil pek hlan na hun hi ni somthum August sangni somni pakhat hian tlang nuama ama ina nei ani a upa F Rosailova president ZPM sau tu block chuan pathian hne na hlan na hun amang ani hethil pek hlan na hun toya hian sau tu MLA pulal chuan thanga chuan thu cha toy soyen ZPM chuan kut na thok tu te hi rammasona hnuk poimo tak an ni ti kan hre chianga chuwangin keini MLA te chuan kan phak ang tok tokin an din hmun choi san hi kan tum ani a chumi tur chuan kan lo au pui fo chin BANNA kai handholding policy hi kan ngai poimo tak zet ani chuwangin heng VAWIINa mystery bungrua kan in hlan te po hi changkai tak le hlokpui taka mangturin du sakna sang bernen ka hlan cheu ani ati tunlai borua ka wanga punkhom vakte arem chan lawa wangin he hun hi block elected OB te chawin manpui ni in ZPM general headquarters achangin Arlal Chakima secretary publicity chuan atel pui bok ani VAWIIN khan pularam sang secretary labor employment skill development and entrepreneurship chuan state level skill competition a HAWNG Department of Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship malak na in World Skill Competition sangni somni pakhat Shanghai, China atel thei tur thlanna state level skill competition honna chu VAWIIN khan LTI auditorium government ITI complex sa pularam sang sailo IRS Secretary Labor, Employment, Skill Development and Entrepreneurship chuan a HAWNG honna inkhom pukelal minglian na director LESDE ka ishwaya khwalian pularam sang sailo chuan rammasona chu ram leilung hausakna ale manro neya ain khat veklova aram mi te taimak na themthiam na le tumru na ain khat thui hle ani ati a chalai tamzokin na an neya anin tawdel theina tur kong chu skill development a hian a oma hemikonga hian rilru le taksa zongsong ne na be angai ani ti in skill competition na tel tur te du sakna alhlan ani Pulal Manoma Deputy Director chuan State Skill Competition chungchang le kalpui ani dan soifiana hun amanga state level skill competition hi ni somthum pakhat thariat sang ni somni pakhat jingdar ko achang nei chan tur ania che chang som panhi mangin in el na hi kalpui ani ang
He inti siak na tel thei chin hi National Skill Development Corporation in kumbit le in te phung tu shang judging criteria te po Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in World Skills Occupational Standards mangin aron duang sa vek ani inti siak na tel thei tur mi somnga pakwa in siak lut an ani State level skill competition a hian trade tin atanga ti cha pan hi thlanchwa ani anga heng thlanchwa te hian regional skill competition a Mizoram ai an odona regional skill competition paltlang te hi national level inti siakna an inlan le anga sumi paltlang le te chu India ai in world skill competition Shanghai China an tel don ani VAWIIN khan Mizoram statistical handbook sang hi somni tlangzar ani VAWIIN Khan Directorate of Economics and Statistics Conference Hall Economics and Statistics Director TAWNLUIA'N Mizoram Statistical Handbook sang ni somni atlangzar Mizoram Statistical Handbook sang ni somni tlangzar tu TAWNLUIA'N chuan Directorate of Economics and Statistics hi MIPUITE Burden Debt Certificate so boipuya an hufo china ama ero chu hei hi an hnazinga pakhat so ani a nadang poi mo tak an khoi zinga Mizoram Statistical Handbook chu uluk taka Mizoram Sarkar Department shang te rammaso na tura an halak na tele din munte Mizoram sikle sa din munte zirna shiselna sumle paya Mizoram din muntele thiltam tak tarlanna ani awangin apoi mo hle a hele khabu hi Mizoram Sarkar Department shang te research titu te plan le policy siam tu tele tourist ten an mangchangkai china asia tu te tana le khabu changkai tak ani kabe sei ani ati Mizoram Statistical Handbook hi kum khat dan zela ti chwachin ani a tunchuma tlangzar hi ti chwa masak ber ani achanga series somni pathumna ani achunga statistic te hi Directorate of Economics and Statistics in uluk takin department shang NGO Kaushanle Institution shang achanga lakhomin kumkalta statistic tenen khaikhin le remkhom ani hnuwa mipuiten answer changkai theitura buat sai ani Mizoram Statistical Handbook sang hi somhia hian Mizoram hlimthla kumsang hi som pakwa changa sang hi somhi le ahmalam tarlan ani a Directorate of Economics and Statistics chuan kumtenin statistics te lakhomen Statistical Handbook chwalo kuma Statistical Abstract ati chuak china Mizoram pumhuap survey le census shang National Sample Survey BPL Survey Price Survey Economic Census Agriculture Census Census of Government Employees and Workers tele adang teneyin publication ati chuak china hengbaka hian kumtenin sector shang statistic le comment Mizoram State Income Mizoram Economic Growth Rate le per capita income te achut bok chin ani Mizoram Statistical Handbook sang hi somni tlangzar na income hi PB VANLALHMANGAIHTHANGI Deputy Director Economics and Statistics in Akaishwaya Pilal Mangai Sangiralte Research Officer Economics and Statistics in Technical Report ape ani Khatizong kha CHANCHINTHAR kan ti chwa theitet chu ani e